betapa sakitnya kau mutusin aku. Oh, oh. Buset, bocah panas-panas gini lagi ngapain lu? Buset nih bocah, gua ngomong kagak didengar. Woi, lagi ngapain lu, sableng? Kelakuan nih bocah. Woi, budak. Ada abang. Buset lu bocah, ada abang. Belagu banget lu pakai begituan. Biasa bang, biar santai kayak di pantai. Buset lu bocah kayak di pantai. Lu nggak lihat lu belakang lu kobakan ke bawah semua. Misalkan bang. Misalkan. Lalu nggak ngapain lu ngedeprok di situ lu? Lah bang, pakai ditanya segala tuh buat kambing kesayangan gua lah. Lah, emang lu miara kambing? Ya iyalah bang, gua miara kambing, masa miara buaya darat. Pantesan gua lihat lu bolak-balik mulu lu ngambilin rumput. Gua kira buat dimakan sama lu. Buset dah bang, masa gua makan rumput? Lah, emang lu kan tiap hari makanin rumput. Buset lah bang, gua mah tiap hari juga makan ya KFC, spaghetti, Krabby Patty. Buju buneng dah bocah makan Krabby Patty. Biasanya juga kayu lu grogotin. Bercanda gua mah bang. Aduh, gara-gara lu ngomong kayak gitu gua jadi inget lagi kan. Lah, keinget gimana bang? Aduh, Markona ninggalin gua. Lah, emang kenapa bang ditinggalin? Iya, gua ditinggalin. Selingkuh dia sama tukang cilok. Lah, masa abang kalah sama tukang cilok? Aduh, gua juga bingung sama si Markona. Padahal nih gua kurang apa ya? Sorry bang ya nih, mungkin abang kurang duit kali. Buset dah, duit mah kagak usah diomong. Lah, berarti abang banyak duit dong bang? Bukan banyak lagi, belangsak. Lah, sebenarnya lu baik bang sama si Markona. Iya sih, dia padahal mau apa-apa gua turutin. Iya sih bang, sebenarnya lu baik orangnya. Iya juga sih, kemarin aja gua ajak dia ke pameran. Lu tau kan komedi ombak? Iya tahu bang. Komedi ombak? Iya. Gua yang muterin. Iya bang, namanya juga nggak jodoh susah bang. Iya sih, gua juga ngiklasin. Namanya kan perasaan gak boleh dipaksa. Yang penting kan dia bahagia sama dia lah. Wow. Buset, dah bocah cuma nangis. Apa yang nangis bang, orang kelilipan. Buset, kata gua menangis lu. Ya udahlah, nggak jelas lu mah. Gua mau pergi dulu lah. Lah bang, mau kemana? Gua mau beli kopi dulu di warung bentaran. Bang, numpang dong, gua berat bawa rumput. Buset, bocah numpang. Bayar lah. Bentaran bang, ke depan doang. Kampret lu. Yaudah, ayo. Gun. Ngeribetin gua. Yaudahlah. Numpang. Numpang bayar dong. Dorong. Buset tuh bocah, naik sepeda kagak lihat. Tahu lu kaki gua jadi sakit aja kan. Lebay lu. Ayolah kita samperin lah. Ayo. Dorong dong. Iya, ini juga didorong. Bocah naik sepeda yang bener lu. Tahu lu naik sepeda bukan yang bener lu. Lah, siapa yang kagak bener, Bang? Bang kalian yang kagak bener. Buset lu bocah nyalahin gua. Lah, emang salah, Bang? Ah, itu mah motornya aja yang jelek. Buset bang, dikatain jelek. Buset lu bocah ngomong. Jelek-jelek juga motor gua mah butut. Lah, Bang, balap sama sepeda aja, ge. Menang sepeda. Buset bang, tuh bocah nantangin. Buset lu bocah belagu banget. Ya udah ayo kalau nantangin lu. Ya udah, ayo balap. I did not expect to see them. You mark it.
lose the rear Marquez there. lost the rear. He got on the gas and round it went. We've seen him down his elbow. He's got problems. You can't have that. He tore his elbow out in qualifying. If you saw that particular footage, it was unbelievable. He should have gone down. He didn't go down. And now Marquez is chasing Valentino Rossi. Rossi limits the damage that Lorenzo is inflicting at this point. In terms of the points, Rossi's wide. Oh! Rossi's wide, but he holds He it. does indeed. War between these two. I did not expect to see them. Oh, You see Marquez lose the rear Marquez there. lost the rear. He got on the gas and round it went. We've seen him down his elbow. He's got